Guys, hingke naidi takorokjani mobile tini order deliver khaikya hingke bo mobile chajakmani hingke opono chajakbai hihi o mobile hingke o mobile o bini kisa problem khe tamo bisi image blur ni nukjago kono change kwrwi o mobile no abo hingke mobile bo chajagui kanui tamo khaikhe ang order khlaina hinui saka order khainani hinsa bo hingke o mobile ni dam tongo 4390 taka bujikhata hingke abo haike no bono payment khaika bini address rok hoka bono 500 taka hoka COD hingke abo haike no bono ang order khairika norok QC report nukna hingke a mobile ko order khlaika hingke koi tarik o khlaika hingka kai 3 tarik January o khlaika hingke tini sok paika tini hingka kai 11 tarik January hingke motamoti 7 din rok nangkha bini mobile 8 din nangkha bini mobile sok painani tini bai hingka kai bini mobile bufuru faina amtwui rok bo swngnai tongo hingke back camera working manrok hinui swngkha bono hingke no joto bono mano kaham no mano hinui bono saka aboni yagulo hingke naisingte hingke tini hingke a sal paika jetai ko order deliver wngko out for delivery wngkha hingke bono ang saka mobile bo haike check khaina rok bono phwrwngkha hingke yagulo hingka no bono video rohorka hingke o video no ang kotor khai no phunukgano hingke o video hingke naidi iko unboxing naini layan norok kana video unboxing tamke naidi obo hingke receipt copy or kisa ito tongo si kagos rok carton ni abo mobile ko bayar na bagui iko mobile ni condition rok naidi first condition jabar kito scratch tongo Mo do det tiga nota sega de. Apa sih bro? Apa nih kak? Kaham thay gini. Tau go on khainai tangi hingka aino noise tomani bagan sound kom khairika hingke no atul logo nugui thangmani Anu mo gen tugas obo grade C ni mobile bujikhata iPhone 7 grade C 3GB 128GB hingke bo 5 kudo post lamui pen nok naini game hapto sim mo busaisa mobile ঠিক আছে নি হ্যাঁ ঠিক আছে hingke uji sticker 11 right theka bota second di norma hingka kai duidin kono hingke nok khai manglak hingke nugui mankha naga bai kamung kok salaika hingke no bini mobile ni jeta photo bono share khlaika hi ang community tab rwjak hingke no bo kisa ang mobile kisa kaham khe video rohori hinui bo kisa video rohaka phainai ni layan camera naidi back camera working phone camera working nugui mankha na norok hingke bo tabuk gorok chaluk phunuka ringtone rok hingke aboni yagulo storage bo phunuknai naidi o mobile 128GB ni bisingo 117GB free tongkha bini battery health naidi 82% kono change kwrwi 82% pra original battery bo makha second hand hingke bo mobile rok busuk speed obo thungui naikha hingke iko truth on gotono working nok nugui mankha hingke khapungni marketing swng norok kebo jodi order khlaina muchungke order khlai di bo black no chajakani so iko jaga bo tam comment khaika naidi ang hamjak sukha dara hinso belai hambai dara hinui sao hingke ang oro buini khoroksa borok A grade ni nahaya ni kono bono saka gasik kwtal A grade no se bo nahaya hinui hingke amsukno video hingke norok mobile order khlai mano grade C joratui norok grade A grade B grade C grade D abono harui mano grade B plus grade B minus jodi kebo nahana muchunga hingkai ani mobile number description o rwjak norok jodi nahana hingkai norok ang bai kwrwngui mano hingke asukno norok bini chajak like share comment khlaina tapukdi haini norok next video malai phunai jotono no hambai bye.